Gicagi-inĩ kĩa Mukuru kwa Njenga gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi nĩkuo gĩkundi kĩandĩkithie kĩa Wape CBO kĩrũmĩtie mĩri yakĩo gĩkĩmũrĩkwo na kũgiritania na ciĩko cia kwagagia mũingĩ wa gũkũ makĩria onjoria nini rĩrĩa marega kũrĩha mbeca iria mathwo marĩhe harĩ ũngania wa takataka. Judith Wawĩra ũrĩa nĩ mwendia wa thoko agatarĩria kũnyamario gwake nĩ nyanake cia gĩkundi gĩkĩ na gũthũkangĩria indo ciake. Nilikuwa nimetoka kutafuta mboga, nimewekelea vitu zangu juu, ikakuwa nimeitwa hapo kwa chifu, akakuja akaweka vitu zangu kwanza, alitupaniza huko chini, hata hao majirani ndio waliokota, mtoto wao jirani ndiye aliniokotea na akapepa kibanda na akaenda akaweka huko. Sasa hizi sijui iko na miezi ngapi, mtoto wangu hakufungua shule venye walipepa. Bweka sasa mtoto anaendanga anarundizwa kwa nyumba. Sina chochote. Thutha wake kwĩyũmba werũ na gũcokia wĩra wake wa gathoko kanini, mathĩna makĩria makĩmuma thutha. Juzi walibeba, walimwaga kibanda nini, walichukua mboga zangu wakatupa hapo kwa sewage. Yote njoo nimekataa kuwapea 50. Wanakujanga kila Saturday 50. Either uwe nje ama kwa nyumba. Agulisa 50. Rugano taruru noruo rũrĩ na Cleophas Opuya ũrĩa wĩrĩga kũiga wĩra wa mũkawa. Wakakuja wakaingia pale kufuruka kazi zenye zilikuwa ndani, wakakuja wakapepa hizo mitungi wakaweka kwa kokoteni wakaondoka nazo, chapati na mandazi, mafuta ya kupika na hizo mashini za kufanya kazi, wakapepa sote wakaenda nazo. Anake makerekana gutigirira ni meka uria wothe mahota gutigirira ati uria wothe utarihite mbeca ndanaruta wira wake nginyagia guitia giko gia kioro mawira-ini mao. Akaniambia leo hii akakonga kifua chake akasema atanimaliza area hii, sitawahi onekana tena. Wamekuwekea pale kwa mlango na tena wakuja na ingine waongeza pale, ndio sasa either uticide wapee pesa ama kama sio hivyo hiyo takataka hiyo siku yako itakuwa imeisha hivyo. Juu sasa hakuna customer mwenye atakuja kwa hoteli kama hoteli yako ni chafu. Chifu wa itura rĩrĩ Evans Munene nĩ okĩrĩirwo akĩgiritanio na kũnyitanĩra na gĩkundi gĩkĩ kũrĩa reganĩte na ũhoro ũyũ. Najua shida wako na mkubwa wao. Najua anafanyanga chairman wa hiyo CBO. Anamlishianga nguruwe, bado wanauzanga stima. Akatoa tester akanichapa nao kama ameshika na mkono. Nilitomboa hapo. Sasa akanirusha ya hapa nikakinga na hii mkono. Hĩndĩ icera ritũ wabici-inĩ yake Chifu ũyũ akarega kwaria maingĩ megiĩ gĩkundi gĩkĩ onake akĩoneka gũkorwo arĩ na hau ya kwarĩrĩria ũndũ ũyũ kuona amemba gĩkundi gĩkĩ marerĩkana gũkorwo magiritanĩtio na atongoria na andũ marĩ gatũ bũrũri-inĩ. Alishakuwa na watu wa KBC zakuwa na watu niletea watu problem kwa kazi yangu. Na sikuwa naongea tu baba. Mĩario itũ na gĩkundi gĩkĩ gĩkaregana na ndeto ĩno gĩkiuga gũtirĩ ciĩko ta ici makoretwo magĩtabania ĩndĩ makoragwo makĩruta mawĩra o marĩa mehokeirwo nĩ andũ a itũra. Before tuanze hii kitu yenye area yetu ilikuwa na crime. Hii pesa haikuangi ni lazima. Lakini raia pia wewe unajua kudili na binadamu pia inakuanga ni kazi ngumu. Thegi ya gũkĩrĩrwo na njĩra nene nĩ aikari atongoria gĩkundi gĩkĩ maugĩte mũigana wa mbeca iria irarĩhio onjoria nĩ ciiguithanĩirio nĩ andũ othe harĩ ũngania wa takataka. Pale Mukuru Health ikianza kuna siku tulikuwa na public hapo participation, tukakaa chini tukakubaliana na wao tukasema 20 bob wakakataa, tukakuja 10 bob wakakubali, tukaona ni sawa na ni kwa hiari ya mtu, si eti mtu analazimishwa. Handũ-inĩ ya Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi.